Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan alerma, adinan inlanad, tadras na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naganakak abalasang, kat nakunak itibagik, asa anak ton amaki asawa. Ta kontento akon itibiyag ko, akadwak ti anak ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lerma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapanakon. Sige anak, agan-anat ka. Balasangan ti anak mo, Lerma. Wan nga rod, uncle. Nagdaras ti panawan. Kano lang idiububag. Ita balasangan. Amangan wada pa yan boyfriend na. Kahit sika ngay gayam, Lerma. Apay, awan ka din ti plano, mamakiasawa. Awan, uncle. Kontento akon adwa kam lang iti anak ko. Bayam ta asawa dita. No agbalin tumat lang asakit ti ulo. Ay namanong gibo, agsaysayang kalaang iti panawin mo. Kunakmat nga awan mauray mo kanyak. Amok, sa anak lata maupay, Lerma. Nagadumat dita, ti mabalin mo nga arman. Tayawan anak na. Saan akas kanyak anaganak abalasang? Uren no ado, no, sikatipit-pitik ti puso. Ulitak manan nga ibaga manong. Agsaysayang kalaang iti oras mo kanyak. Kanayod na kami ta sa rungkaran ni Gibo. Ay, wan nga rod, uncle. Imbagak lang nga rodan nga awan mauray na kanyak. Ngam ipilit na latta ti umay. Kasta ti agayat, balasang kaw. Apay, si Kalerma, awan ka di ti sumgaradot-dot mo kenkwana. Ni uncle mat, inaklon ko kuman ano adda. Sa bagay, angem talaga ka day adikan makiasawa. When now, adda urayam. Awan, uncle. Mga urayam mate, di ama ni Erika. Saan, uncle? Talaga akontento akon itibiyag mi nga agina. Ay na, no din to pa'y matlang amin makadanon tilugan ni Jabalay. Kasanumot ngamin. Di pa'y la na simento. Iyag mo rin taawit mo, Lerma. Tulungan ka namang himol. Saanan manong gibong? Iyag mo kit din. Saanan? Kabailakmat nga awitan. Ala, libatamon, tasak ti mga way. Makamu ka malangan. Ngam di mo kumakunaan, aga po ta imanugotak nga awitam ti awit ko, kat addan namnamam kanya. Nasingpot mo di sutor mo, Mars. Gwapo pa'y. Anya ko maitano na singpet kan gwapo. Awan ka diti uray sang kapirit laang nga ayat amarik nam para ken kuana. Ay, dayta ka man ng China. No adda ko maakit, sika ko man tiim mo na a pinakaamuak. Kanti kanayon ko nga ibaga. Jakon kayat ti agayat pay. Ay, nagliday mo't abiyag daytan. Depende iti tao dayta, China. Tasya, kat naragsakak ngat nga uray awan ka relasyon ko. Umanaya nakadwak ti anak ko. Hello, anak. Ma, maladawak nga agawid ita. Apay, sa dino ti papanam? Adalakan mi kadagiti gagayam ko. Kasta? Sige. Saan ka unay ngagpakpakarabi, ah? When, ma? Thank you. Okay, anak. I love you. Love you too. Sige nga roden, ma. Dahil lang, tibaga. O sige. Agan-anad kayo, anak ko. Mars, nakitak mo't di anak mo idi na minsan na di parke. Ada kadwa na lalaki. Lalaki ko, nam? Wan, boyfriend na siguro. Ta naka-holding hands daman. Anya? Ay, naglukon?
Awan mat nadakdakamat na nga dan boyfriend na. Amakan mat no sa bali tinakitam siya na. Ay na, naglawag ang nakitak. Iso ajak lakit din nagkamali. Agyaman ak ta na ibagam Mars. Kasaritak tuman ti anak ko. Kunak man no barkadam ti kadwam idi na minsan, Erika. Isumat, ma. Nakasursuruam nga agulbod, ah? Ha? Di ka insuro nga agulbod, Erika. Apay ti kunam. Awan nakakita kada kayo? Ha? Kwa, Isina mo, day boyfriend mo. Agasam taulbudan nakpayan, gapukan kwa na. Sorry. Jak intensyon ti agilimad kada kayo. Isina mo, day no saan mo akayat ang makagura akken ka, Erika. Ubing kayo pa'y laeng anak ko. Tita, Agiskwela kayo pa'y. Bayan nyo pa'y laday ta nga ayat-ayat ta makauray day ta. Awan mat aramidan mi amadi, ma. wen tita, pagbalbalinan mi lang nga inspirasyon mi titunggal maysa. Basta, agkari kayo nga rod nga amuyo ti limitasyon nyo, ah? Wen tita, Erika? Wen, ma. Iso adi kay madanagan. Madanagan ak iti anak ko, Sheena. Apay aya. Ang mga numakalipat da iti nobyo na. Ay na, jaklakit di kayat amay tulad kanyak ti anak ko anaganak abalasang. Pinadas mo kumakinasaritaan di anak mo. Kinasarita kon. Ngam awan nagnaan ti panakisarita kenkwana. Jakmat mabalin apilitan ni Erika ang makisina. Ta ang mga nuad-ad da apagilimadan nak. Ay, wan ah. Noan niya ti iparparit, isumod ti kay kayat dang aramidan. Day tangarod kat. Iswadyak maliklikan ti agdanag para iti anak ko. Naladaw ka manan ang nagawid. Adda ngamin na panan mi kadagiti babarkada. Barkadam ti kaduam, wano ni Marco. Ha? Kwa? Wen? Adda ni Marco. Ngam kakuyog mimat dagiti babarkada mi. Ay, pangaasim, Erika. Dumngag ka kumamat kanyak. Wen ka di, ma. Don't worry. Laglagi pam ti kanayon ko nga ibaga. Amom kumamat ti limitasyon mo. Kan saan kayong agkuy-kuyog ka ni Marco adakda kayo laeng. Wen, ma. Awan ti rumbang apagdanagan nyo iti dayta. Anya ti kunam, Erika. Masikog ka. Wen, ma. Sorry. Ay na, unay kamatan anak ko. Inyo na'y unay ko kan ka at ipanagadal mo tinto na ram. Anya ngay itaday ta? Sorry, ma. Kunakmat nga minasinaam day jay Marco. Unay kamatan anak ko. Sana bale, ma. Nagkarimat ni Marco adinak baybayan. Wan ngam nagubing kayo pa'y laeng. Anya nga iti pangalaan yo, iti pangbiag yun to, di tagbalin nga anak yo. Agtrabaho kamin to kan ni Marco, ma. Iso nga inyo unay ko nga ibagbagaken ka. Adi kay agkuy-kuyog adudwa kayo. Ta sigurado asaan amaliklikan na makalipat kayo. Anya kay nga rod, adaditan. Uray nga taago nga takken ka ita. Saan amay babawi tinapasamak? Ay magaramim, Lerma. Pangasim manong gibo. Agawid ka kuman. Ha? Sardengan nak kuman adagulitan. Nang runa ita, tadda na dagsan na pakarikotak. Isungarod ng imayak tapno andingayan ka. Pangasim, agawid kan. Lerma. Siya kung ti agpakpakaasikan ka, manong gibo. ay ket anya nga rod ngay, at daditan. Sana na may babawi tinalpasan na napasamak. Wan nga rod, angkal. Numaminsan, papabasulag ti bagit,
Tadyak na bantayan ti anak ko. Saan mo apabasulen ti bagay? Awan ti aking basol iti dayta na pasamak. Nagkurangak iti panang bagbaga, kan panang bantay ko iti anak ko, Uncle. Saan mo abasol kunakmait? Amaw nga inaramid mo amin para iti anak mo. Uncle, Ken maysa, uray no kasano ti panang bantay mo. No talaga kayat da nga aramidain, ipamuspusan dalatta. agmay-maysa ako ni Jebalay. Tawanan ti anak ko. Nakiawidan ka ni Marco. Kasta ka di. May kawak launang iti kaawanan ni Eric kay Jebalay. Daytan, tay kunkunakan ka idi. No kumata nakiasawa ka. O, di adda ko makadkadwam ita. Dayta ka di manan ti ibagam, Sheena. Agpay sumat, Mars. Ngam saan pa'y anala daw ti amin? Ada pa'y gundaway mo. Aklo na mo ni Gibo, tapno saan kan nga agmay-maysa. Hello, anak. Hello, ma. Kumusta kan, anak? Okay lang, ma. Apay, ada ka din napatag nga ibagayo? Kaya't kalaang ang makasarsarita, anak. Sige, ma. No awanan ti bagayo. Put de kunti saritaan ta. Ado pa'y nga minti aramidag. Kasta ka di. Baliwan yun tulaangan ti umawag. Sige nga, Rod, anak. Bye. Kumusta mo ti anak mo? Awanan, Uncle. Kasla sa anak kon anapatagkan ko na. Anya? Iti naudi nga min apa nagpasyar ko iti ayanda. Kasla kayat na nga agawid akon. Anya? Abangan mo, no sana nasaya ti trato daken kwa na iso akas jay. Panagkunakat saan mo, Uncle? Tanumal maltratuan da ko mati anak ko. Madlaw ko ma iti bagina. Ay, apay ngay akas tamit tan ti anak mo. Ita, tanarik namon ti kinaliday ti agmay-maysa. Apay, saan mo ka di talaga ama panunot ti makiasawa, Mars? Jak amo, Sheena. Jak amo ti sungbat day ta sa ludsod mo. Narigat ti agmay-maysa. Isong agpanunot kan. Total, saan pa'y matasim mo ko ni Gibo asutor mo? Anya nga tano ikam ti tiyan sana. Tingi-tingag pa yan na imbag tiriknak. Narigat ti agdardarasudos. Tama nga no agbiddutak manan. Naimbag nga oras mo, Lerma. Kastamat kan ka. Natengken prutas para kan ka. Agyaman manong Gibo. Ngam, saanan anas kan asagutan nakpay. Pakaragsakak dahil yung aramidag. Isa din ako malapdan. O sige, sa anak ang makapagbayag na dapay naskan nga aramidag? Kasta ka di. Sige manong Gibo. Agan anat ka. Kan agyaman na kadagito'y iniyag mo anat natang. Ada ipudnukan ka, Sheena. Anya dayta. Panagkunak. Agay hatakon kan ni Gibo. Ha? Ni, apay nga rod adi mo pa'y laklunan. Mabainak. Ang mga no panunutan na. Nga inaklon ko. Gapulaang tanalidayak iti kaawanan ni Erika iti danak. Saan? Apay kumamatakas ta ti panunutan na ngay. Kasanono kasta nga agpaisong. Ay na, si kalaang timampang panunot iti kasta. Tinasayaat, aklo nam kit din. Tapno agkasar kayo matan. Aklo na konti ayat nga idardarirag mo. Gibo. Agpaiso, Lerma. Ang ulit naman. Ang mga noon nagkamaliak lang iti panagdengag. Ang mga noon natulungak lang. Saan mo ang natulangan laang? Agpaiso tinangag mo, Gibo. Oh, agyaman akis ko. Kamaudyanan na. Nauray kumatlangan tinasamit awan mo. Lerma. Oh, Sapay ko, ma.
Ta saan mo panunutan? Aga po tamalmal dayak, iso asinungbatan ka. Saan? Jak to panunutan day ta. Ken uray anya pa tirason. Saan nga iso tinapatag? Tinapatag kanya kat sinungbatan na kon. Hello, anak ko. Aday padamag ko kan ka. Anya dayta, ma? Saan ka ko maama kaungat Ngam inaklon ko ni Titom Agibo. Ah? Nasayat mo ta. Tapno at damot kadkadwa yun to di tabalay. Plano min ti agkasarin to umay abulan. Iso nga agawid kay to kumaditoy. Jack maipasigurado, ma. Medyo marigatanak ngaminan nga agbiyahe. Gaputadakkelan ti tiyan ko. Angam, kita agtumat kit di, no kasano? Sige nga Rudan, anak. Umawag ak tumanan. Di man lang naka-atendar mati anak ko iti kasarta. Mawawatam na tantya anak mo. Nang runa kat masikog pa imot nga rod. Uwanlatan Anya kumapay ngay. No kahit mo. Datanton ti sumarungkarken ko na iti lugar nga ayan na. Amangan no saan naktumat lang amasango ti anak ko. Agpasugnod ka manak mo na akon. Awatam na ta ka din. Alaki din, maturugtan. Tainton bigat mo't lang. Sarungkaran ta ti anak mo. Anya ngay, Mars. Awan ka di pay? Ti anya? Si Kamot. Amumlatan Naskan ka di pay nga ibagak. Si Kamot Sheena. Makabulan mi paylaang nga agdandan na kanigibo. Daytan ti damdamagan. Kat anya ngay ti amok, no addan adagos. Sika talaga. Aguray. Tainton addan. Sika ti umuna pang ibagaak. Ha? Ita, addan dua nga anak mi kinigibo, Mr. Lonely. Kastan katagyaman nakiti anos yo, anang yurnos dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Lerma. Agyaman ak pagayam Lerma, iti dayto'y apakasaritaam. Pagyamanam launa itadimteng ni gibo iti biyag mo, ket saan kan nga agmaymaysa. Sapay kuma, tagtultuloy tiragsak ti binangon nyo a pamilya kinigibo. Ket sapay kumamet, tanasaya at latta ti biyag ti anak mo ani Erika, iti sidong ti asawa na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lerma. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.